Kawan, sadar nggak sih ada satu titik di Aceh Utara yang tiba-tiba berubah seramai ini? Yaps, kita lagi di Simpang Rangkaya guys. Lokasinya dekat banget sama PT Exxon Mobil. Dulu mungkin biasa saja, tapi sekarang udah jadi pusat keramaian baru yang nggak pernah sepi loh guys. Apalagi kalau datangnya sore hari. Tengok aja nih, sekeliling kita kiri kanan jalan mau cari kuliner apa aja. Terutama komoditas lokalnya melimpah banget guys. Jadi mulai dari orang jual pisang, sayur-sayuran segar dan lainnya cukup melimpah di sini. Apalagi kalau kamu jalannya agak sorean, jelang maghrib gitu, atau pas jam pulang kantor. Jadi suasananya langsung hidup guys. Gimana anak Aceh Utara? Benar gak tempat ini makin seru? Coba absen di kolom komentar ya. Jajanan favorit kalian di Semarang kayak apa? On a coffee cup, chasing ghosts that never come. The clock ticks loud, the world feels small. Ride the wave, don't fear the fall. Ride the wave, just keep your heart from breaking. Ride the wave. Maybe it's not the end. Maybe it's what we've been waiting for. Ride the wave, don't fear the fall. Ride the wave, just keep your heart from breaking. Ride the wave. Letting go of what I can't control. Letting go of what I can't hold. Ride the wave. Mình cố chạm là không có lính đủ cả. Tapi sama ada nono. No, bang đây naik dah si. Abang akan meninggal ke perumah begino dengan karyawan yang kena dah perumah ni karyawan. Ini lebih lain pada dealernya kamu dah tempoh sama dealer. Apa je kredit ni nasi? Je kredit, je cok cash gantung. Hai, jino rata-rata cash gantung je cok dapat air. Jamun memang pelapor kedean cash gantung. Jamun orang menyerah napeng ke datang harus kredit mina jamun mina napeng ke 10 juta je dah jauh dia ile. Lah jangka pada milion dah pada don nak dah pernah Dengar cash gantung cuman tambah haji paling 2 juta dah dah. Je suis dans la caisse, je roule à 1000 à l'heure. Je leur ai rien fait, pourtant ils veulent mon malheur. Y'a pas de stress quand y'a du bif à faire. Et je fume la haze, nouvel arrivage de merde. Je suis dans mon mode. Kapan-kapan kita keliling kemana lagi nih guys. Gas terus, see you on the next ride. Oke. Nggak nyangka Simpang Rangkaya sekarang seramai ini. Dekat Exxon Mobil pula. Anak Aceh Utara mana suaranya? Jajanan apa yang paling wajib dibeli di sini?